IFM News, Lokal. Bimisita dito siyudad tilawag ni Chinese Ambassador 𝐍𝐄𝐖𝐒 Second kanilawag City Mayor James Brian Alcide, akalikagom ti China madaan iti international flights manipod China aging gana dito ilawag akasiti nasaw alawag international airport ket manarimaan iti expansion na. Inayon pa ni Mayor Alcide ngayon man ni Ambassador Kwan iti proyekto da biomass to waste energy ket kitaan da paylaan no kasano daytoy nasao a proyekto. Na lumabalin at the international flights from China to Lawag City kasi nga road to the airport tayo, madamat expansion na. So nakandali kaguni ito yung provincial government. So okay lang no ma-improve tayo data. Number 2, nikisarita dapay kada dito yung technology na biomass waste to energy. So that's number 2, the waste to energy project na ako. So, kita minto no kasano. Kabayatan na napagsaritaan da pay maipapan iti import-export no sa dino adag iti lokal a produkto dito probinsya ti Ilocos Norte ken may export may pan sa China. Daytoy ti damag matipod siyudad tilawag para ti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM.